Makelo kama kiki foi le pulotu le sa maliu mai nai vai tele I el macho territory. Ya, ele chama titi sa maliu mai macho territory sa la biel ta vale a masuke ka vale tu loan fa foga angola tunu. Aon me mali. O le sa u fa longo atona fil fa msilong. E o le te misa o ile fa msil. Member of Parliament po se fai pule. Le sa sukiar kama kiki le sa le wot le maliu. But I think mfenga kala ngoi ikua akiri kala ngoi mfenga kala ngoi ko uka ya ke orka kala masala mia la suspect but the thing is paule me lo te fa tabu fa ata to pea pulotu ole suspect le kala suspect the MP suspect the MP from the caretaking government. Wow. So which is mfengo fa pea ko or suspects le kalenga la via kama gikile woki from the HRPP